Antena. Što je rekli mi se mali govore? Kaj znači lagati? To znači da govoriš prosto. To znači da si lopov. Zašto si lopov ako lažeš? Zato se lopovi preruše u dobre, na primjer, ubiju neke stanare i uzme im robu i novce i onda lažu da su oni dobri i da su oni njih skoro ubili. Dobro, a ko osim lopova još laže? Neki zločesti ljudi, divljaki, tako. A jeste čuli za lažna obećanja? Obećuje da će me voditi u McDonald's, a nije. Ja sam cijelo vrijeme bio tamo, a on mene vodi. Šta on želi da budem zločest? Koju kaznu bi ti dao nekome tko laže? Da ide neko u zatvor. A je li još neka druga kazna može biti malo blaža? Da te mama zaključa u sobu. Stvari koje voliš. Antena.